Урматтуу депутаттар, коллегалар, саламатсыздарбы? Можно на русском буду выступать. Короткая презентация о том, что сделано, и о причинах, наверное, можно тоже чуть-чуть остановиться. Все время идут споры... Сіз кимден уруксат сурадыңыз, орусча даярдаганыңды? Эмне үчүн кыргызча эмес? У депутатов спросила разрешение. Кимден? Ким уруксат берди сизге? Төрағадан. Кайсы төрага? Сизден? Мен качан, мен азыр көрүп атам. Бизде бул жерде тартип ушундай, мамлекеттик тилде жасашыңар керек. Уруксат сурабай эле окуп кете бересиңерби? Ким уруксат берди? Рұқсат берсеңіздер. Кыргызча жасаңыз. Кыргызча? Хорошо. Тартип баарына бирдей болуш керек. Мейлі кыргызча айта берейин.